Baka sarkar kan sadon kapor ba kasa ai license ban bu yaki wansto dengan suang hani baka sarkar kanamla ban su ai wansto haga no kesnong lada klem yo nikong ya ka NOC na kesnong bakisya ban bu kata kade ka baning kong kamla kenmau hapo ka West Kecil District itu ni mensuang ni don. Daki post na mensuang le yo district ngimpat du don Weinstone. Nai ka por bahang kia por sosat. Ka don kejinga pai senong pai tau hojoki. Bakliola ban ai ban bu ya ketuk Weinstone. Ba sotna hagilong knegsri mamata. Bahang tu ngim isu. Ya kita Weinstone bakak por sosat kenam ai NOC show. Kumbalong ka Southwest Kecil District itu ni hadum tangan 4%. Bagi senang kin menjur ban ai NOC. Nak entah ban bu ya kita gawai store hapo Southwest Kecil itu ni. Tengah kenturu ba wati anjang sarkar kasya ban bu ya ki gawai store haman laki district ru. Mereka sengaja ban ong ba ngakarpat ia kiramba senong kinangsang senong bangin mai lat ban INOC lo banbu ia kane gawai store bat ngada kemen ru bahaka mau tarasan konstituensi kami ngini ya trelan baro kisodar senong kiramba senong kinungelam yang bat kuntar terter bahkan urang bat nungkia apa mau tarasan dumi banwan ra ia gawai store nomor kalau benang penjat ia kikun kikti ia kajing sem kajomi warga dadan kisnang kepada ai bangsa ai ya ke musiru bat ngasutu ladang adonmu ngan yale baru pensoto jemur banyak keren beria pliu jemur ya kita sodar kepada kajintuan ai wadi kata ke musiru ngin persang ban kanglah namar banwanlah ia kene kijai jing sniu Dematahannya nasional namba, kongki nangsung senang jong ka Eastern West kejungi, lada ni soto ia kene, ni pensoto ia kita sudah senang, kebadan kejitu ban ai ia kene, ka NOC ban bu ia ka Weinstone, but kumaong ba ka sarkar ka Kensting, nangalian jong ka sarkar kamju Kensting. Lada pilap bak sarkar Kensting. Sobha ban report bat yato. Syak long nikmat gijongi bedon hal gejong constituency. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.